Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Hakasian kepeningkong kipat ba jong kapathar khma civil subdivision Ribhoi district kila rakhiye yakasngi yo jila Bapura jong jila Meghalaya kabalakan jo shaka jingya lenti kawasan Poisnam. Hakini jing rakhiye kabalong hapalau jong ka office terekam u block development officer ka jirang CNRD block u subdivisional officer jong kapathar khma civil subdivision u ba MB Tongper u lalong kum kongsan u block development officer jong ka jirang CNRD block u Dr. PR Hajong ki officer na kitnat rekam baper ki self help group baper kentup ru ki noyalam shnong bat ki pat ba nong shnong jong kathan pathar khma jirang kani ka ni hapanai kuble ki long term jungi department jungi kemang ngayo ban celebrate yakani ka mega hati kelai kun banalu ki san 1950s ki 60s but how stem new program yo eta how new poi gilong full fledged state ni yo yakani ka jingong state di kumang ongi ka potential yakani ka subdivision ketika bisa kira daya matan na po ni kajing internet kani kamarian hindi undang resort undang tourist spot undang beriuk kwa panwan na po Assam na po North East na po keling kwa panwan kilit chalu sa Sorai kilit chalu sa po sa Jawai ka jangai state biling na padan hangni kijaka ka pin internet kijaka kinwan so ka no kan yarap yaki no song ni ban kamai di kata gawe ka tourism ka baam ka rep karyan nga wala utay mantan nga yo banya discuss ki agriculture officer ka potential jong kani ka jaka kani ka bahaplan na makasbo ka bahaplan baru so ng trao banang niya betung na ka farmers producer group pala po sa Dubai but pinakali nanti kanu ka bro untuk so ng trao binang ni pina modor nang touch ti kanu kado di kani ka karyan kani ka way but kumjo ka sports kini pan fokus sa manta ipenshlod ki kun ti begini lai sports ngorong bahau apa salah kunjuk India kan bid ban host Olympic Games di ka government kala fokus la berpisah bah yakni hak sports sector di ngide ban penslud ki kun jungi ban le sports pasal beri ka kam lejong ka kam sarkari kadon kalimen la rayati kam sarkar berkait dengan menupat non enforcement and service no udang te sarkar ng government serban no ni train ang takipat ba talari berkait te kam pat ba kam nonsho ni te shu ino hindi ka kalat ti ka play ha hapon ki jaka menta pilap bon ki entrepreneurs kita ki basna sengkam najong ki ba kam ki welo dikene ki area ka bang hapan explore ba ni depan page ba khamtam khina basni marba kumong ka airport ka jan ka railway ka jan kani ka jan bak asam ka kirang kiro tingi nang ini ngila ban trip ha kam ka potential ka ba sirke Lama.